Abebembezi batari bamwe na bamwe ku rugo mu Bushenyi bahikira hakujaguza obusingizi bwa Honorable Amanya Cohen Champene nk'omunyishengero w'Igara West ogu asingira Karoro na % ya 88 n'obuchweka 18. Dina 50% kunoza kwese bamuntu n'omutwaro mu parliament izo baramwatandika kutera Karuru kedini nituzakwakita nitukubakombera abarokore abasilamu anete dini ndizo abeta kwenda kutera kedini ona tubatera tubasinga mureke twena twegaruke mwetero mu kifuba ebyo byo kwebaganisa mu dini tarayibira toze. Otorinwe Honorable Amanya Cohen Champene araganise kwaro kwija kukora hamwe nabo ababira isimbere nabo hamwe n'abantu bona ahabwe ntunguka. Mwebare munongo mu rumogo mukozeri omuringo bo mutano nyenda kusima ba competitors banja bibenye simbire nabo mwebare kutaho competition kitariye cyo kabataro competition tukabe turya ngabire ndantike simbanye ka bici konga batiro competition twamanye shongeze ryo mbyaro namanye byare binabenta kamanyaga twahika twaronda omwebembezi mwenu okugamba twere n'ingamba wonka ko kushika akushemerwa ko abishe mwenu orone mugamba nduvura bitu twara kubasima kuruka tutanduka mukacweze bendera mukagumiza munitwe mutabano wanje mutabano wanyu umwana wanyu. Abantu begombora ya kakanju aho Honorable Amanya Cohen Champene ari kuruga basimire Cohen Champene ahabo kubazahura akabataha mapu bwa nyuma yo kumara imyaka 20 batakatunga hoga member wa parliament kuruga ho mugombora yabo. Kakanju ya imyaka 20 ya Museveni azafutete kikirano na mukaga tekafuna ka MP Kandogwe nyemene singa FTR Ramani 80% 90% akakakanju kakatakize MP takwara myajati. Honorable Amanya Cohen Champene hamwe na Honorable Anet Katsime asingire akomnyeshengero kazi wa Bushenyi bahamiza abanyabushenyi kuba rukwija gukorera hamwe nk'abebembezi ba Bushenyi ahabwe ntunguka. Kwitwa muterira Karuru all flag bearers Honorable Anet Katsime Mugisha, Honorable Mawanda, Haji Idi, Prosper twena twiciriza gine kora hamwe nk'ekishegere tukakorera hamwe katimwemwe za kwatanisa turete ntunguka muri Igara West turete ntunguka omuri Bushenyi aho twakubaza kuba tugwisize kubi mutusasire. Honorable Kazora Arthur osingira Karuru ka Ruhinda South mu Karuru ka Bona ajumirira Karuru ke sente akarebukire omurundogo twine kurondo mbazwa independent twabatanzo mbazwa independent ekibina kitu kirya risk ya mani abo kwati opposition ryo mu kibina henyene no kwate bendera uwasinga akukurata ushanga yakubera problem urwo rutaruko ina bina Rwanda naro abantu mwe abatakesimbire mu birike mutakesimba anaresu wano manyango ine sente kande z'urukumara kitari echo pressure neza kubitira busha. Honorable Cohen Champene naje kuba nazo mbigere bya Honorable Gafa Mbatekama nga MP w'Igara West makuraga gasha kwa Olivia na Sasira umura Bushenyi.